masai ni ZPM thai ha ko tasmingin chibe kan book du chewa when ya MJ members the press meet te heti zatin local khom the hin zaga chunga ko hanom thu kanan soi hal ni sela when ya ZPM thai ha ko to soi tu musa kan tel theya dia kan soi vele du boka dia kan thria tangin when ya kanon ti chotur kan ti Mizoram healthcare system universal healthcare scheme Muhcs ania mina rong phurna Mizoram puitena ZPM sarkar pural du omo kai shoi sarkar pian nuwa healthcare kan chordan tele rong phur mi puina kan mantang kai ji te tiran kan han duwa masain ZPM sarkar ina healthcare Muhcs an rom hanahan duanga kan hau tu ten thutuk na har sa tak siamai tam tak te po meeting voi omazat an kawa so tiang chuan to pa thutuk na anan siama tira kha chuanin tima din ma tang te pon hlo thon na le thil te po kha oma ro chu kovel kun kal hrim hianin maso na thleng tur chuan mi jong hi kan hlim vek thelo kan lom vek thelo ti hi tak ri cheng tu te kan niin ka sia kan hau tu ten healthcare an ti puitlinga abikin nutling patling lomo waga mit tuitla phone call te kan donga message kan donga chu tiang chibai balowin kan dong boka bikin voini ena masa chuan hetiang ti ro khin thina tura malatu bikin ka chief minister pulal du omale changtu minister pilal rin pui le tho pui zong te chunga khan je pim thara headquarter sonam sign lom thu kan seidu ni sela tinai kan thria tangin masabera chuan ADB loan chungchang soifia na yan nei kan duwa sarkar masa MNF online khan healthcare scheme atan Asian Development Bank kaltanga poisa puk turin Hmalakna alo nei to hi tu na Mizoram Universal Healthcare Scheme thuam chakna Atana nikum December tha ADB in US dollars ale pariat min approve saknen khan share pol theita kania sarkar ma sa khan Mizoram healthcare scheme atan ADB loan an boi puinge ya ni som thum pakhat me sang ni le som ni pani khan za som ni pariat na screening committee of Department of Economic Affairs DEA chuan sarkar ma sa malak ma hi ngai to in Niti Ayog Ministry of Health and Family Welfare te thuro na la ani ne tanga thuron la kani nuwa ni som palijun sang ni le som ni pania screening committee chuan approval pe he approval hi loan la na tur approval la ni lova screening committee approval mu ani nuwa fact finding mission nein Asian Development Bank how to te po Mizoram localin fact finding mission ti ngai ten on tia loan approval pe main independent verification agency IVA chu ti felmas saturin Mizoram sarkar chu an thria tir boka loan lang tu MNF sarkar la ya proposal siam sa hi grant fund tur ti ania amaro chu universal healthcare coverage atan grant pack theina hi central government policy lawani hei Vang hian proposal chu en non re-examine turin DA Asian Development Bank le Mizoram sarkar chu ni somni pani November sang ni le somni pali khan aron hriat tir boka hetiang ni ta ka chon ZPM sarkar chuan ti tu trul te a trul ang te ti in ma la thar le Asian Development Bank ADB puina hi Mizoram sarkar chuan proposal siam ngai te thar siam le in mingatan supporting healthcare system strengthening to achieve universal healthcare coverage for Mizoram ti in ming po thaka proposal third DEA ne na athon le international news sang in December ni som ni pang sang ni som ni panga ADB loan approval an tarlan po Mizoram healthcare tilovin Mizoram universal healthcare system
Mizoram Universal Healthcare Scheme ti in antar lang to ani ti chuan loan in biak rem na nei ani nuin Niti Aayog Ministry of Health and Family Welfare and Department of Expenditure DOE thurun chu Department of Economic Affairs DEA in adil masalea Ministry of Health and Family Welfare le Niti Aayog inquiry te chu chan ni in heng chan na te hi Mizoram Sarkar chuan athon le a heng zong a fel nu hian loan negotiation le loan signing hi theita a Health and Family Welfare Minister Pilarin Puile Department ana thokte Hmalakna zara US dollar zale paria chuni kum December sang ni le somni panga khan Mizoram Universal Healthcare Scheme thum chakna na proof ni ta a loan process dan kalphung pangaya ZPM sarkarina ma alak tharwanga loting thei along ni ta ani Mizoram ZPM sarkar ti khan healthcare bill tang mi puidam lote poisa sarkar ma sana lo bat sak vaibel se somsari khat kha rumhal ve kania sarkar na kan chan tira finance in sum an nei lo zia ka hecheng tu te kan nia sum masa angkha hami pui te har sat na te ria in kan hau tu ten dam lo bill le pension bill tan man masak ani khabi pui sarkar dik tak alangin kan ria ZPM thara headquarters te chuan tin Mizoram Universal Healthcare Scheme Muhcs noi hian Mizoram pui nol pui tan kum khata chung ko khatan cheng noi nga thleng bil thei baka sarkar in cashless policy kal pui thei turin government hospital Cochrane hospital a private hospital ram chung le ram pon thleng ta pui ne ya alo momi ni pui te po kan tha mong viau mai ni tun na ya po tun kar chawa te po khan vairama hospital sang agreement sign je fela mile te kha alo momen thamon tha kan tia ZPM thara headquarters te chuan rampuma grace period ni som paruk September sang ni le som ni panga thlenga maksa in je luthi chung ko sing khat sing ni le za le som ko pariat sing ni za som ko pariat an oma an zinga sing khat sang sa ri le za sari panga 87.65% chu general ward noya oman ni semi private ward noya chung ko sang khat zaru patni 7.97% le private ward noya zaria som ko pakhat 4.41% oma maksa hian sarkar na thokle an chung te sarkar na thok pensioners sarkar na thok pension chung te le ABPM GAY golden card nei te thunlusa an nia mi pui risel na Atana insen sawi sarkar hian a he don lo ti atilang chiang hle a sarkar ma sa te angin dam lo bil hiri tak tak bata lova cashless ni lo bil ngai te pore lo te a an la pek ta zen thea ni khat April sang ni le som ni panga atanga ni som paruk sang ni le som ni paruk theng khan Muhcs noi dam lo singruk sang riat le som ni pani enkol ni in an sen so hi crore 115.25 crore za le som panga point ani panga pomi pui sarkar chona petha to a to pera chuan Muhcs bi ka khachu kanan ti zaudo ni sela bekin mi pui te hi ulal do ma sor kai thruai ZPM sarkar noi hian kan tha muanga dam lo po kan zuam to ni chuwang chuan hemi makonga malatu changtu minister Pilarin Puile kan chief minister pulal dum chunga khan ZPM thara headquarters chuan lom thu kan soi duwa tin rongphur chungchang hian soilan le kan duwa Mizoram sarkar hian rongphur akal pui boka sarkar ma sa hun lai kha chuan rongphur hi MLA candidate tele party ten en na pakhat politics khelna chikhata khan kan ngai tila kan soi solom lo kinge pokha kain candidate lai te pokhan khateng khan rongphur turom be chuan un chang he phone call kan dong thina marzu tu no hi chon ha dam ma kong enkima sarkari na ma an langam te po hi party bill soilawa mi pui sarkar aron tilang chiang heng ka mi kong appoint lom thu kan sei duwa tin kan sarkar vele social welfare department chuan rongphur chongchang kan ma nan langala
tun din huna Mizoram chunga chiat tok te ruang sang khat zaruk somriat chu ZPM sarkar chuan kan phur sak to ruang phurna tan hian cheng nuai za somsari panga singriat sanga zaruk le cheng ni mang bokatuna hian ruang phulna bil kalmek bil somriat process mekania he scheme hi kan sarkar chung chuan kalpui chun zom zel tum ani bokani risel na le kan khotlang chiat that thila kan mizo khotlang hong thei thil thlenga mi puite tangkai pui thei kan chief minister pulal du ma kai foi ZPM sarkarin policy le scheme thatak kan kalpui thei ZPM general headquarters chuan lomum kan tia thamon thak kan ti le bokani ti kan soi lang duwa abigin rongphur chungchanga hian tun mate chuanin abikin thingtlang omte chung le khat then rol tha anei velo te chu wai me le ko khanang zong te pon thiltam taka ma kan lo lak sak to thina khatia ngai lo khan sarkar na hetia nga rong phur a thona ti mai la sarkar tum sakhi alom abikin athalai headquarters bi alama amimal tak pon sarkar chunga lom thu kan soi mal bokani e khamichin kha kan ti thenge zong na omte chanun lo kilo ko kan press statement kan typing mistake kan lo lewin mi ngai dam na kan hondi na ka adv lo na changa sum sang son ka US dollar za pariat ti kha a unit kha million ani kan lo ti pai bala mo ani ka kan pa sa pa lo to kan vice okay hi Jeje Lalpekhlua to train south to puibial to mele kan tu na hin ZPM thana headquarters sahian general headquarters sahian president nilai mekania so ne ka dinglam ding hi tlangwal Isaac Rokhu to na kan vice president nilai mekania so ka velam mi hi lo thansa CCA ani poi kan vice president nilai mekania thang le mi kan treasurer lo thansa sang te sang li na ni kan treasurer nilai ani poka chuan ban pu William ani hi kan GDGS ani ya usente ya MSD ani hi kan entrepreneur lama kan GS ani boka so ne lai thang berami hi kan media GS u mek ka ani ya